uko umwaka ushize undi ukaza ni kuje uzuzanya ibyawo bishya kandi n'abantu bakawutangirana n'ingamba nshya bitewe n'ibyo babonye muri ubu ushize. Aho umwaka ubugeze abantu benshi bawubonye kimwe ibitarigeze bibaho mu gihe cy'imyaka myinshi ishize, ariko kugeza magingo aya ufashe umwanya ukabaza 50% byaho utuye ushobora gusanga igisubizo kiri kuba kimwe, bose babuvumira kugahira. Umwaka wa 2020 ahugeza aha hari benshi bawuvumira kugahera bifuza ko warangira vuba kubera ibyago barimo, by'umwihariko icyorezo cya COVID-19 kibasiye isi yose kigasubiza abantu benshi ku isuka, abantu bakamara hafi amezi 3 bakingiranye mu nzu, amashuri agahagarara, isi yose igatahwa n'ubwoba. Ariko si icyo gusa kuko hari n'abitabye Imana muri wo yababishwe n'icyorezo cya COVID-19 cyangwa bakazira izindi mfu, ari nabo tugiye kwibandaho mu kiganiro cyacu cya none. Kuva muri Mutarama 2020 kugeza ubu hari abagiye bitaba Imana benshi kandi batandukanye, urupfu rwabo rugashegesha imitima ya bamwe mu batuye isi. Bityo Story House tukaba tugiye kubagezaho bimwe mu byamamare ndetse na bamwe mu babaye abaperezida bapfuye muri uyu mwaka wa 2020 nubwo hasigaye iminsi mikeya ngo usozwe neza nyirizina. Umwaka wa 2020 utazigera wibagirana mu mitwe ya benshi, watwaye bamwe mu byamamare ndetse na bamwe mu bakuru b'ibihugu batandukanye. Reka duhere ku bakuru b'ibihugu bitabye Imana muri uyu mwaka nkuko hagiye hasakara amakuru y'imfu zabo. Kugeza magingo ya 12 bamaze kwitaba Imana muri uyu mwaka, ndetse no mu cyumweru gishize tariki ya 18 y'ukwa 12 nibwo hasakaye inkuru y'urupfu y'uwahoze ari perezida w'i Burundi Pierre Buyoya bikekwa ko yazize coronavirus. Nkuko nabivuze 12 b'abayobozi b'ibihugu bamaze kwitaba Imana, gusa mu kiganiro cyacu cya none turagaruka kubagera kuri 2 gusa. Ku mwanya wa mbere turahasanga uwahoze ari perezida w'i Burundi Pierre Nkurunziza. Pierre Nkurunziza wari perezida w'u Burundi yitabye Imana ku itariki ya 8 Kamena 2020 azize indwara y'umutima nkuko byatangajwe na guverinoma y'u Burundi. Guhera ku gatandatu tariki ya 6 Kamena 2020 perezida Petero Nkurunziza yarari kuvurirwa mu bitaro bikomeye mu gihugu cy'u Burundi hafi y'umurwa mukuru Gitega nyuma yo gufatwa n'uburwayi byavugwaga ko ari coronavirus ubwo yari avuye kureba imikino y'igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu muri volleyball. Ku mwanya wa kabiri turasanga uwahoze ari perezida w'igihugu cya Kenya Daniel Arap Moi. Uwahoze ari perezida wa Kenya Daniel Arap Moi wamaze imyaka 24 ayobora iki gihugu yitabye Imana ku myaka 95 y'amavuko. Daniel Arap Moi yaguye mu bitaro bya Nairobi tariki ya 4 Gashyantare 2020. Afite agahigo ko kuba ari we wamaze igihe kinini ayobora Kenya imyaka isaga 24. Yitabye Imana nkuko byatangajwe na perezida Uhuru Kenyatta. Uyu musaza wahoze ari mwarimu nyuma akaza kuba perezida wa Kenya yahinduye byinshi muri politike y'iki gihugu, by'umwihariko ku bibazo by'ubutaka. Aba ni bamwe mu bakuru b'ibihugu bitabye Imana, gusa nkuko nabikubwiye hari n'ibyamamare mu bintu bitandukanye byitabye Imana muri uyu mwaka utazibagirana mu mitima ya benshi. Ku mwanya wa mbere turasanga Diego Maradona. Umunyabigwi w'umupira w'amaguru Diego Armando Maradona yitabye Imana ku myaka 60 azize indwara y'umutima nyuma y'ibyumweru 2 asezerewe mu bitaro aho yari yarabazwe mu mutwe. Maradona yitabye Imana ku itariki ya 25 Ugushyingo 2020 muri Argentine. Mu byo azahora yibukirwaho no kwegukana igikombe cy'isi cyo mu mwaka w'1986 aho yanikubiye ibihembo byinshi byatanzwe muri icyo gihe. Mu mwaka w'1990 yongeye kugera ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi ariko ntiyabasha kwegukana igikombe. Isi yose yashavujwe n'urupfu rwe bigeze muri Argentine bibakarusho kugeza aho perezida w'igihugu atanga konji y'iminsi 3 yo kumwunamira. Ku mwanya wa kabiri turasanga umukinnyi w'ikirangirire Papa Bouba Diop. Papa Bouba Diop wamenyekanye mu ikipe y'igihugu Senegal yitabye Imana tariki ya 29 Ugushyingo 2020 i Paris mu Bufaransa ku myaka 42 azize uburwayi yari amaranye iminsi. Uyu mugabo yakinnye igihe kinini mu kibuga hagati yugarira, amenyekana mu makipe arimo Rennes mu Bufaransa n'andi yo mu Bwongereza arimo Fulham na
na West Ham. Diop yabashije gutsindira Senegal ibitego 11, icya kabiri muri byo kikaba ari icyo yatsinze Ubufaransa ubwo ikipe y'igihugu ya Senegal izwi nka Les Lions de la Teranga yatsindaga Ubufaransa 1-0 mu mukino ufungura igikombe cy'isi cyo muri 2002 mu gihe aribwo bwari bufite igikombe giheruka. Ni nawo mukino wa mbere Senegal yari ikinnye mu gikombe cy'isi. Ku mwanya wa gatatu turasanga Chadwick Aaron Boseman, umukinnyi wa filime w'umunyamerika. Chadwick Aaron Boseman wamenyekanye cyane nka T'Challa muri filime Black Panther yakunzwe ku isi mu mwaka wa 2018, yitabye Imana azize kanseri yo mu mara nk'uko byatangajwe n'umuryango we kuwa gatanu tariki ya 28 Kanama 2020. Babinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, abo mu muryango batangaza iby'urupfu rwa Chadwick ndetse basobanura n'iby'uburwayi bwamwishe. Bagize bati n'agahinda kenshi tubabajwe no kubamenyesha ko Chadwick Boseman yitabye Imana. Mu mwaka wa 2016 nibwo yamenye ko afite kanseri yo mu mara, igeze ku cyiciro cya gatatu, akomeza kwivuza no guhangana n'ubu burwayi mu yindi myaka 4. Chadwick Aaron Boseman yavutse tariki ya 29 Ugushyingo mu 1976, akaba yaritabye Imana tariki ya 28 Kanama 2020. Ku mwanya wa kane turasanga umunyarwanda wavangaga imiziki Karuranga Virgile wamamaye nka DJ Mira. DJ Mira wari ufite imyaka 29 yatangiye umwuga wo kuvanga imiziki mu mwaka wa 2012 atojwe na DJ Kalimu. Karuranga Virgile wamamaye nka DJ Mira mu kuvanga imiziki no gufatanya n'abandi bahanzi mu ndirimbo yitabye Imana ku itariki ya 5 Mata 2020, nyuma y'iminsi mike yari amaze mu bitaro abaganga bakurikirana indwara ya stroke yari amaranye igihe gito. Urupfu rw'uyu muhanzi n'umuvangamuziki rwashegeshe abakunzi ba muzika, dore ko ari nabwo izina rye ryari ritangiye kumenyekana cyane. Ku mwanya wa gatanu turahasanga urupfu rw'icyamamare rwatunguye abatari bake. Turahasanga Kizito Mihigo. Mu buryo bwatunguye benshi muri Gashyantare uyu mwaka, umuhanzi wari icyamamare muri muzika wo mu Rwanda byavuzwe ko yitabye Imana. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko mu rukerera rwo kuwa mbere tariki ya 17 Gashyantare 2020 ahagana saa 11 Kizito Mihigo w'imyaka 38 wari ufungiye kuri sitasiyo ya polisi Remera ngo yasanzwe yiyahuye arapfa. Yasezewe bwa nyuma tariki ya 22 Gashyantare 2020. Kizito yari afunzwe akurikiranweho gushaka kwambuka umupaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko ajya i Burundi. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Kobe Bryant. Kobe wanditse amateka mu mukino w'intoki wa basketball yitabye Imana ku myaka 41 mu mpanuka y'indege ya kajugujugu yahitanye abandi bantu 4 barimo n'umukobwa we w'imyaka 13. Numwe mu bagabo banditse amateka akomeye muri basketball, atuma benshi bakunda uyu mukino kubera ubuhanga bwamuranze mu myaka yose yakinnye kugeza 2016 ubwo yahagarikaga gukina. Yatwaye ibikombe 5 bya NBA. Kobe yapfuye tariki ya 26 Mutarama 2020 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari mu ndege ye ya kajugujugu yakoreye impanuka muri Leta ya California mu gace ka Calabasas. Nguko rero ngaba bamwe mu byamamare umwaka 2020 urangiye udutwaye. Nubwo aribo twagarutseho gusa, hari n'abandi benshi batabarutse mu uyu mwaka. Reka tugire duti ababuze ababo bakomeze kwihangana. Iyi ni Story House, kanda subscribe tujye dukomeza kubana. Njye na Lidiane Mahirwe.